Киләһе конкурсантыбыз бик үҙенсәлекле тавышы менән беҙҙе йәлеп итте. Ул Йылайыр районынан Хәлидә Ҡолшарипова. Уның тауышына битараф булмағандарҙы КР пробел 2 һанын йыйып СМС хәбәр ебәреүегеҙҙе көтәбеҙ. Düşlerine girip yüdetem, şemdellerde yandan otlar bulup, nurlu yüzlerinde güdetem. Şemdellerde yandan otlar bulup, nurlu yüzlerinde güdetem. Yollarında sesке bulamaham, Hinem sırlı zenger tüdlerine, Şayan nurlar hibe olmaham, Hinem sırlı zenger tüdlerine, Şayan nurlar hibe olmaham. Heygen yerim minga sulanma, Tan yandı